Nokhulumayo umshumayeli Mjili endaweni yaseMangangeni eThempelini laseMlandweni. Amen. Yakhuleka emakosini nakubaxoxa ngamento ngengcwele egameni lenkosi uyaphezulu. Amen. Bantu kaNkulunkulu ngiza ngilovalo ngibona umshumayeli siyasi uma ufuna ukuvala kanti ngilonke kumele kuseni njengoba ngilapha kuthe ngoJanuwari kwasekugula umfana wami kakhulu ngithe ngisababa lokho ngase ngifonela umzukulu wami osemzimkhulu wathi mkhulu ulapha ngathi ngisekhaya wathi ngithe ngilele ebusuku ngabona wena abafana bakho ababili abancane omunye usangishona kwasekhuluma izwi lathi gijima umtshele unkulu wakho ukuthi akayeka amashu ekhaya emphefumulo makuvala lo mhlangano kaJanuwari. Ngabambeka bantu bakaNkulunkulu angibange ngithola ithuba ngavumbele kumamphela njengoba ngifika namhlanje nje lo umyalezo wafika umhlangano sesentabeni wangikhomba uvala umhlangano angibange ngithola ithuba ngavumbeka bantu bakaNkulunkulu njengoba ngizofika namhlanje nje ngilandelela ulolizi. Amen. Ngita ngivele ngithukile ekuseni amaheshe umshumayeli wenkosi ethi ma uthunyiwe ekhaya ngoba kukhona umyalezo okukhombe la wangakhulumi ngathi uyahamba ukuhluphe lo umyalezo. Ngiyacela-ke abaphathi bami ukuthi ngoba banivezanga izwi ukuthi angize ngizokwenza ngathi amacala engiwathwele maningi kakhulu ukuthi angathi ngingavela ukuthi yini engiyithunyelwe lapha kulo muzi omkhulu wonyaka phezulu. Amen. Amen.